Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibyiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse ibarura ryakorwaga n'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda. Hadutse impaka zishyushye uruhande rwa Munyenyezi rurega ubushinjacyaha inyandiko mpimbano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bicishijwe amabuye. M23 yo yakozanyijeho n'abacanshuro. Igihugu cya Niger cyakuyeho itegeko rihana abacuruza bimukira. Ne mu gihe Ubwongereza bwemeye ko butazi irengero ry'abantu ibihumbi 17 basaba ubuhungiro muri icyo gihugu. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente wagaragaje ikibazo cy'ingutu East African Community ikwiye kwitaho. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yagaragaje ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ufite ikibazo gikomeye cya mikoro, aho ingengo y'imari ikoreshwa mu bikorwa byayo bya buri munsi ari ingorabahizi, bikiyongera no ku bihugu binyamuryango bidatanga umusanzu. N'ubutumwa yatanze ubwo yagezaga ijambo ku badepite bagize manda ya gatanu y'inteko ishinga amategeko y'uyu muryango bateraniye i Kigali mu nteko rusange yabo ya kabiri. Minisitiri Dr Ngirente yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe cy'ingenzi, mu gihe umuvuduko n'intambwe yo kwihuriza hamwe kw'ibihugu bigize akarere ukomeje kujya mu murongo mwiza. Yavuze ko abaturage ba East African Community bafitiye icyizere inzego z'imiyoborere z'uyu muryango, by'umwihariko bakaba bizeye ko ukwishyira hamwe bizazana impinduka nziza mu mibereho yabo. Ku rundi ruhande yagaragaje ko hakiri imbogamizi zikoma mu nkokora gukora ubucuruzi hagati y'ibihugu binyamuryango. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yavuze ko umuryango wa East African Community ugihanganye n'ibibazo birimo kubura ingengo y'imari yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi. Nibibazo bihurirana no kuba hari ibihugu binyamuryango bidatanga imisanzu. Perezida wa EAR Joseph Ntakirutimana yavuze ko nkuko Perezida Kagame yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badepite ba EAR mu 2022, ikibazo cya mikoro y'uyu muryango gikwiye gushakirwa umuturambye. Yavuze ko uburyo bushya bwashyizweho mu gutanga imisanzu, aho igihugu gitanga 65% mu gihe asigaye 35% atanga hagendewe ku musaruro mbumbe wacyo, buzafasha mu gukemura burundu ibibazo bya mikoro. Yibukije ko East African Community yerutse guha ikaze Somalia nk'umunyamuryango mushya kandi ko biteguye kwakira abadepite bazaba bayihagarariye muri iyi nteko. Naho Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse ibarura ryakorwaga n'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima yasabye ihuriro ry'abavuzi gakondo kwirinda kubarura no guha ibyemezo abavuzi gakondo bihuriye mu ihuriro ryabo Aga Rwanda Network. Bibaye nyuma y'igihe muri iryo havuzwe ubwumvikane buke buterwa n'uwo bavuga ko yirukanwa ku buyobozi kubera kurigira nk'akarima ke. Ikinyamakuru Umuseke kivuga ko gifite amakuru ko nyuma yaho Nyirahabineza Gertrude wahoze ayoboye Aga Rwanda Network yirukanwe kubera amakimbirane yakomotse ku miyoborere mibi no kurigisa umutungo w'iri huriro, yahisemo gukora ku giti cye yisunze ubuyobozi bw'ibanze, abikora mu izina ry'ihuriro yirukanwemo. Baraperereje bamenya ko Nyirahabineza yageze henshi mu Rwanda yifashisha ubuyobozi bw'ibanze ngo agaragaze amakosa ari muri bamwe mu bavuzi gakondo, atangira no gukora ibarura ry'abavuzi gakondo avuga ko yabitumwe na Minisiteri y'Ubuzima. Aho bimenyekaniye, Minisiteri y'Ubuzima yahise isohora ibaruwa yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Butera Ivan risaba ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo guhagarika ibarura ryakoraga. Muri iyo baruwa hari ahanditse hati nshingiye ku nyandiko zigaragaza amabaruwa ari gukorwa y'abavuzi gakondo mu bice bitandukanye by'igihugu bikozwe n'ihuriro ry'abavuzi gakondo ryitwa Aga Rwanda Network.
bakifashisha inzego z'ibanze ngo zibaterere ikashe ku rupapuro ruri gukoreshwa muri iryo barura ritatangiwe uruhushya n'urwego rubishinzwe. Mbandikiye mbasaba ibi bikurikira: guhagarika iri barura aho riri gukorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, guhagarika itangwa ry'ibyemezo ku bavuzi gakondo riri gukorwa n'iri shyirahamwe, gutesha agaciro ibyangombwa byatanzwe n'iri huriro ry'abavuzi mu Rwanda Aga Rwanda Network, no gusaba inzego z'ibanze zatanze ibyo byangombwa ko bigarurwa ku biro byabiteyeho kashe. Nubwo ubuvuzi gakondo bwemewe, abaganga bavuga ko ari ngombwa ko abavuzi gakondo bitondera uwo mwuga ugakorwa n'ababiherewe uburenganzira na Minisiteri y'Ubuzima. Iki kinyamakuru ntikirashobora kuvugana na Nyirahabineza Gertrude duvugwa muri iki kibazo ngo agire icyo abitangazaho. Abunganira Beatrice Munyenyezi barasaba urukiko ko rwemeza ko kimwe mu bimenyetso by'ubushinjacyaha ari inyandiko mvugo mpimbano igateshwa agaciro, naho ubushinjacyaha bwo bukemeza ko iyo nyandiko ariyo kandi ari ukuri. Maître Bikotwa Brice, umwe muri babiri bunganira Munyenyezi, yasobanuye ko ikirego yisi cy'inyandiko mpimbano gishingiye ku kimenyetso cyazanywe n'ubushinjacyaha gishyirwa ku mugereka w'urubanza ruregwamo Beatrice Munyenyezi. Maître Bikotwa avuga ko inyandiko mvugo yo kwirega, kwicuza, kwemera icyaha no gusaba imbabazi yandagije Musoni Calixte aricyo kimenyetso nyamukuru ubushinjacyaha bushingiraho. Yavuze ko nk'urupapuro rwa kane rw'inyandiko mvugo ya Calixte urw'ubushinjacyaha bwatanze ntaho bihuriye n'iyo kuri Musoni Calixte yatanze imbere y'urukiko mpanabyaha rwa rwarashyiriweho u Rwanda rukorera Arusha muri Tanzania mu rubanza Musoni Calixte yagiye atangamo ubuhamya bushinja Kapitene Ildefonse Nizeyimana. Yavuze ko muri iriya nyandiko ku rupapuro rwa kane ubushinjacyaha bwongeyemo amazina atandukanye harimo n'irya Munyenyezi bunganira ndetse n'umugabo we Arsene Sharon ntaho bari, ngo bunongeramo Faustin Twagirayezu, hejuru n'ikaramu bongeraho ko ari abafatanyije gukora ibyaha na Musoni Calixte. Maître Felicien Gashema nawe wunganira Munyenyezi Beatrice yavuze ko ibyo bimenyetso batanga ari byo by'ukuri kandi ko izo nyandiko mvugo bazihawe n'urukiko mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda ruri Arusha muri Tanzania. Abunganira Munyenyezi Beatrice baravuga ko iyo nyandiko ari impimbano kandi ko yacuzwe ikanahimbwa, bagasaba urukiko ko rwakwakira ko ikirego baregamo ubushinjacyaha ko bwatanze inyandiko mpimbano gifite ishingiro. Ubushinjacyaha buravuga ko Calixte Ndagije Musoni w'ubwe yatanze inyandiko mvugo y'ibyo yakoze, akagaragaza ibyo yemera kandi yakoze afatanyije na Beatrice Munyenyezi, kandi ari kimwe mu bimenyetso bwanashingiyeho burega Beatrice Munyenyezi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kashiri kuri iriya nyandiko yazanywe n'uruhande rwa Beatrice Munyenyezi atari y'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Ubushinjacyaha buti nabo ubwabo batanze inyandiko ifite amakemwa, none bari kuyigereranya n'indi nyandiko bavuga ko ifite amakemwa kuko inyandiko zombi zazanwe ni fotokopi. Niba nta gihindutse, umucamanza azasoma niba iyo nyandiko mvugo ari impimbano cyangwa atari impimbano ku itariki ya 7 z'ukwezi gutaha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bicishijwe amabuye. Ishyaka rya Moise Katumbi, umukandida uri kwiyamamariza umwanya wa perezida muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryatangaje ko abayobozi bashatse kubabuza kwiyamamaza babagabiza insoresore zibatera amabuye kugeza umwe hasize ubuzima. Byatangajwe ko urugomo rwabaye kuri uyu wa kabiri rw'ishyaka rya Moise Katumbi ryari ririmo kwiyamamariza mu mujyi wa Kindu uri mu burasirazuba bwo hagati. Ishyaka Together for Republic ryashinja abayobozi b'inzego z'ibanze gushaka guhagarika ko biyamamaza no kwemerera abagabye igitero gutera amabuye mu gihe cyo kwiyamamaza, aho Katumbi n'abandi bakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi bamushyigikiye bari. Seth Kinuni, umwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi ushyigikiye Katumbi, yagize ati n'ubushake no gushaka guhungabanya umutekano kuko ntabwo banohereje abapolisi ngo baturinde. Polisi ntiyigeze ishaka kugira iki bivugaho na guverineri waho ntiyabonetse kuri telefone. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko urugomo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kwiyongera mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha. Komisiyo y'igihugu y'amatora Seni yijeje ko amatora azaba mu mucyo no mu mutekano, ariko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bose bagaragaje impungenge z'uburiganya bushobora kuzaba mu matora. Ikinshasa aho umudepite aranenga ko Tshisekedi yitwara nk'aho ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kitazakemuka. Umudepite wo mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Claudel Lubaya, aranenga ko Perezida Tshisekedi ari kwitwara nk'aho umwuka mubi hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda utazarangira. Tshisekedi kuva yatangira ibikorwa byo kwiyamamaza abwira abanyekongo ko u Rwanda rwateye igihugu cyabo mu burasirazuba kandi ko abakandida batarwamagana ari intumwa zarwo, akabita abakandida b'amahanga. Lubaya mu butumwa bw'impapuro ebyiri yashyize hanze uyu munsi yanenze umuvuno Tshisekedi ari gukoresha mu bikorwa byo kwiyamamaza kuko ngo yagize ikibazo cy'u Rwanda na Kongo nk'icye bwite. Ati kwifashisha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo mu nyungu z'amatora akita abo bahanganya abakandida b'abanyamahanga ntacyo bimaze. Ubwe vuba aha yahoze ari inshuti ya perezida w'u Rwanda. Mu buryo bwose ikibazo cya Kongo n'u Rwanda si icye bwite, biri kure yabyo, ntikizabaho iteka ryose kandi si kitakemuka, ibyo mbihagazeho. Uyu mudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yasobanuye ko iki kibazo kizakemurwa n'ibihugu. Ati iki ni ikibazo cy'igihugu gikemukira hagati y'ibihugu bigakorwa nabo muri ibyo bihugu, rimwe na rimwe hakazamo ubuhuza bw'ibindi bihugu. Munsi y'izuba nta kidahinduka,
abantu baragenda ibihugu bigasigara. Umwuka mubi ugaragara mu buryo bweruye watutumbye mu ntangiriro z'umwaka ushize nyuma y'amezi make umutwe witwaje intwaro wa M23 wubuye imirwano. Leta ya Kongo irashinja ingabo z'u Rwanda gufasha uyu mutwe, leta y'u Rwanda ikabihakana. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi indorerezi z'amatora z'umuryango umwe bw'Uburayi zabujijwe gukoresha ibikoresho by'itumanaho zajyanye. Ubutumwa bw'indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ntiburahabwa uburenganzira bwose bwo gukoresha ibikoresho by'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu birakomeye nk'uko ibiro bimwe na bimwe by'ibihugu by'Uburayi Kinshasa bibitangaza bitewe n'igihe ntarengwa cyagenwe ndetse n'ibikorwa byinshi bigomba gukorwa n'ubu butumwa. Amakuru atandukanye ava muri za ambasade z'Iburayi Kinshasa aremeza ko ibiganiro biri gukorwa. Nta kintu na kimwe cyemejwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari ikibazo gikomeye. Intandaro yo kuzitira ubu butumwa ngo nukohereza ibikoresho by'itumanaho cyane cyane amatelefone ya satellite mu gihe amakipe ya mbere agize ubu butumwa yagombaga koherezwa hirya no hino mu gihugu vuba. Itsinda rigizwe n'indorerezi zigera kuri 40 zageze muri iki gihugu tariki ya 17 z'uku kwa 11 zimaze iminsi mike mu mahugurwa mu murwa mukuru. Bagombaga rero nyuma guhita bajya mu ntara 17 muri 26 zigize Kongo. Ku munsi w'itora umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugomba kuhagira abantu bagera ku 100. Peter Kazadi, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa ko impamvu iki gihugu kitari kwemera ibi ari uko cyamenyeshejwe gusa uko ibintu bimeze kandi kikabimenyeshwa kuri uyu wa mbere ushize, bivuga ko byakozwe bitinze. Kuri uwo munsi yagiranye ibiganiro n'intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse n'indorerezi zimwe. Kubwe amakuru ajyanye n'ibikoresho bivugwa yatanzwe ku wa mbere gusa, agaragaza ko ibisobanuro bijyanye n'ibi bikoresho byagombaga kumenyekana no kwemezwa na serivisi za Kongo. Kuri uyu wa gatatu yatangaje ko hateganyijwe inama nshya kuri iyo ngingo. Amakuru aturuka mu biro bya Perezida Tshisekedi yagize ati ni ikibazo cy'inshingano, ubusugire ndetse n'umutekano wa buri wese. Icyemezo kijyanye n'ahazaza ho ubu butumwa kigomba gutangazwa vuba. Amakuru avuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyasoreze kuri ivuga ko M23 yakozanyijeho n'abacancuro. Kuri uyu wa gatatu M23 yarasanye n'abacancuro bari ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC. Amakuru avuga ko imirwano yabereye mu gace ka Kirorirwe, Rubeshele, Imasisi mu ntara Kivu ya ruguru. Andi makuru aravuga ko imirwano yabaye guhera 2 za mu gitondo mu duce twa Nyamitaba, Kisovu na Rukala. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ku rubuga rwa X yavuze ko FARDC nabo bafatanya bateye ibirindiro ariko bagerageza kwirwanaho. Guhera 2 za mu gitondo FARDC, FDLR n'abacancuro n'indi mitwe baduteye Kirorirwe n'uduce byegeranye. M23 yirwanyeho irinda abaturage bacu. Kugeza ubu aribazwa icyakorwa ngo imirwano ya M23 ihanganyemo na FARDC ihagarare. Nawe Inteko Ishinga Amategeko ya Kenya yaciye amakote akunzwe na Perezida William Ruto. Inteko Ishinga Amategeko ya Kenya yaciye kwambara amakote ya costume yitiriwe uwahoze ari Perezida wa Zambia Kenneth Kaunda mu nyubako y'iyo nteko. Moses Wetangula, umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kenya, yavuze ko amakote ya Kaunda cyangwa Kaunda suits nkuko azwi mu Cyongereza hamwe n'imyambaro gakondo ya Kinyafurika bitemewe muri iyo nteko. Perezida wa Kenya William Ruto akunze kwambara ayo makote mu mihango yo mu ruhame y'ubutegetsi. Ibyo byatumye ikote rya Kaunda rijyanishwa n'ipantaro bisa ryamamara mu banyapolitike bo muri Kenya. Iryo kote ryitiriwe uwari Perezida wa Zambia wapfuye mu 2021 wakundaga kuryambara agatuma yamamara mu banyapolitike bo muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iryo kote rinazwi nk'ikote rya Mao Zedong, ndigira ikora ndetse akenshi riba rifite amaboko magufi. Kuwa kabiri Wetangula yavuze ko icyemezo cye cyo gucira iryo kote cyatewe n'imyambarire y'inzaduka irimo guteza inkeke ku buryo bumaze igihe bw'imyambarire yemewe mu Nteko Ishinga Amategeko. Yavuze ko imyambarire iboneye ku bagabo mu nteko ivuze ikote, ikora, karuvati, ishati y'amaboko maremare, ipantaro ndende, amasogisi, inkweto cyangwa umwambaro usa uranga akazi umuntu akora. Guca kwambara iryo koti mu nteko kwazamuye imbamutima z'uruvange ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bibaza impamvu imyambaro ya Kinyafurika yacibwa n'Inteko Ishinga Amategeko yo muri Afrika mu gihe abandi bashyigikiye icyo cyemezo. Bamwe bananinyeza uko guca iryo koti, bavuga ko ikote rya Kaunda ubu rigiye guharirwa Perezida. Umwe mu bakoresha urubuga rwa X yanditse ati igihe ubutekereza ko nta gisigaye utarabona, ndibaza ko amakoti ya Kaunda ubahariwe Perezida. Dukomereze muri Nigeria aho iki gihugu cyakuyeho itegeko rihana abacuruza bimukira. Umuyobozi w'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Nigeria yakuyeho itegeko rihana icyaha cyo gucuruza bimukira banyuze mu gihugu cye berekeza i Burayi, rishinjwa kutita ku nyungu z'igihugu n'abaturage bacyo. General Abdurrahman Kiani yashyize umukono ku itegeko rikuraho itegeko ryo mu 2015 ryerekeye icuruzwa ry'abimukira mu buryo butemewe nk'uko byatangajwe n'ubunyamabanga bukuru bwa guverinoma mu itangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu. Yongeyeho kuri itegeko rititaye ku nyungu za Nigeria n'abaturage bayo. Iri teka rishya riteganya ko ibihano byatanzwe mu itegeko rya 2015 bizahanagurwa.
Kuva iryo tegeko ryatangira gukurikizwa ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, batangiye kugenzura byinshi bitandukanye harimo no gucunga igisirikare cya Niger. Abantu benshi bakoraga mu bijyanye n'abinjira mu buryo butemewe barafashwe barafungwa, kandi n'imodoka nyinshi zakoreshwaga mu gutwara abimukira zarafashwe. Ibi byatumye abimukira bahitamo inzira zindi zateje akaga aho banyuraga mu butayu, ku buryo nta butabazi babona mu gihe bagize ibyago. General Tiani uyoboye Niger kuva muri Nyakanga nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum yakuyeho ibyo ngibyo byose. Ubutegetsi bwa gisirikare kuva bwajyaho muri Niger bwitandukanyije n'ibihugu byahoze bifitanye umubano nk'Ubufaransa ndetse n'ingabo zabwo zirukanwa ku butaka bw'icyo gihugu. Muri Madagascar ho abakoloneli babiri barafunzwe bazira bifitanye isano n'amatora. Abakoloneli babiri bo muri Madagascar batawe muri yombi bakurikiranyweho guteza imvururu muri rubanda zakurikiye amatora aherutse kuba muri iki gihugu. Ibyo birego byatangajwe nyuma y'iminsi 3 gusa Andry Rajoelina atoriwe kuyobora manda nshya yo kuba perezida w'ikirwa cya Afurika Madagascar mu matora yamaganwe n'abayobozi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Dakoto Naina Narindra, umushinjacyaha wa Antananarivo, yatangaje ko abo baregwa bombi bashinjwa icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Tahina Ravalomanana ukuriye ishami rishinzwe gukurikirana ubugizi bwa nabi ku bashinzwe umutekano muri Madagascar yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abo bakoloneli babiri b'ingabo bagerageje guhuza abayobozi ba batayo mu mujyi wa Antananarivo hagamijwe kubashishikariza kwigomeka. Yongeyeho ko abo basirikare banze ruswa maze babimenyesha abayobozi bakuru bahita bategeka ko hakorwa iperereza. Ni nyuma y'uko kuwa gatandatu Rajoelina yatangaje ko yatsinze amatora ya perezida nta cyiciro cya kabiri gisabwa. Abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku 10 bari bateguye imyigaragambyo mu murwa mukuru mu byumweru bibanziriza itangazwa rye byavuye mu matora. Amatora ya Madagascar ntakunze kurangira nta mpaka. Rajoelina yabaye perezida bwa mbere mu 2009 ubwo Marc Ravalomanana yirukanwaga ku butegetsi. Mu 2018 haje kuba amatora birangira n'ubundi Rajoelina ayatsinze. Aya makuru tuyasoreze ku Bwongereza bwemeye ko butazi irengero ry'abantu 17,000 basaba ubuhungiro. Ubutegetsi mu Bwongereza bwemeye ko butazi irengero ry'abasaba ubuhungiro kuri ubu amadosiye yabo yahagaritswe kwigwa. Uyu mubare w'17,000 wamenyekanye ubwo abagize inteko ishinga amategeko bari barimo bariga ishingiro ry'umushinga wa mbere Rishi Sunak yabagejejeho ryo kurangiza amadosiye yose ahasanzwe mbere y'uko uyu mwaka urangira. Umutegetsi mukuru wo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yabwiye abashinga amateka ati sinibaza ko tuzi aho abo bantu bose 17,000 bari. Abajijwe niba bamwe muri abo bantu barasubiye mu bihugu byabo, Simon Ridley, umukozi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, yavuze ko ntabyazi. Abayobozi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu babwiye inteko ishinga amategeko ko amadosiye ahagarikwa kwigwa iyo abasaba ubuhungiro bamaze kabiri batitaba cyangwa ngo bagire ibisubizo batanga ku rupapuro rw'ibibazo baba bohererejwe. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo mu Bwongereza niyo dusoreza amakuru ari kugarukwaho none ku itariki ya 29 z'ukwa 11 kwa 2023. Ni make mu makuru menshi abayagarutswe mu binyamakuru n'itangazamakuru bitandukanye mwagezwagaho nanjye Jean Dodier Karinijabo. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.